Uyu munsi turavuga ku muntu udasanzwe, intwari y'igihugu, ibikorwa bitangaje ari we His Excellence Paul Kagame. Reka rero tugaruke ku mateka yihariye ndetse n'ibigwi bya Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yavutse kuwa 23 Ukwakira 1957 mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Ni bucura mu bana batandatu ba Rutagambwa Deogratias na Bisinda Asteria Rutagambwa. Mu 1962 we n'umuryango we bahungiye muri Uganda kubera itotezwa ry'abatutsi. Reka tugaruke ku buzima bwe bwa gisirikare. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yize amashuri muri Uganda, aza no kwiga imyitozo ya gisirikare muri USA ahitwa Kansas Commander General Staff College. Nyuma yaho yinjiye mu ngabo za Museveni mu 1979, afasha kwirukana ubutegetsi bwa Obote. Kuva mu 1986 yabaye umuyobozi w'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda. Reka ngaho tugaruke ukuntu Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu 1987 ari mu bashinze FPR Inkotanyi. Nyuma y'urupfu rwa General Fred Gisa Rwigema mu 1900 yabaye umugaba mukuru w'ingabo za FPR cyangwa RPA, kandi yayoboye urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse no kubohora igihugu. Ibyo ntibihagije gusa, reka noneho tugaruke ku buyobozi bw'igihugu. Mu 1994 kugeza mu 2000 yari Vice President w'u Rwanda ndetse na Minisitiri w'Ingabo, uwo n'umwanya Perezida Paul Kagame yari ahagazemo. Naho noneho kuva ku wa 22 Mata 2000 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nibwo yatowe agirwa Paul Kagame. Yatorewe kuyobora igihugu mu 2003, 2010, 2017 tutibagiwe na 2024 ku majwi menshi cyane, kuko abanyarwanda bamukunda nk'imwe. Reka tugaruke ku bigwi bya Perezida Paul Kagame. Ibigwi byinshi ibyo bigaragara kuri uyu mugabo kubera ibikorwa byinshi yagiye akora, harimo nko kubaka igihugu no kugarura ubumwe. Uyu Paul Kagame yahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi, agarura amahoro, ituze n'ubumwe bw'abanyarwanda. Yashyizeho gahunda yo kugabanya ivangura na ruswa ndetse n'akarengane. Igikorwa cya kabiri, yazanye iterambere mu by'ubukungu. Yashyize imbere gahunda zatumye u Rwanda rubarirwa mu bihugu byihuta mu bukungu muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Yateje imbere ubuhinzi bugezweho, ubukerarugendo ndetse n'ikoranabuhanga, tutibagiwe n'inyubako n'ibikorwa remezo bikomeye yubatse. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yayoboye ibikorwa remezo bikomeye byahinduye isura y'u Rwanda, birimo nka Kigali Convention Center cyangwa KCC, inyubako igezweho yakira inama mpuzamahanga. Yarongeye yubaka inyubako bita Kigali Arena cyangwa BK Arena, inyubako nini y'imikino imyidagaduro muri Afurika y'Iburasirazuba. Ndetse yarongeye yubaka Kigali International Airport, ikibuga cy'indege cya Bugesera, ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri kubaka mu rwego rwo guha isura nshya ubwikorezi bwo mu kirere. Reka tugaruke kuri Stade Amahoro. Ndetse iyi stade yayivuguruye irahinduka imwe mu nyubako nziza kandi nini muri Afurika y'Iburasirazuba. Ndetse yubatse inyubako nyinshi harimo nk'iyitwa Kigali Heights ndetse na Makuza Plaza, inyubako z'ubucuruzi n'amahoteli zerekana isura nshya ya Kigali. Ndetse uyu Paul Kagame yubatse iyo bita Kigali Innovation City. Ni umushinga ugamije guteza imbere ikoranabuhanga ndetse n'ubushakashatsi, tutibagiwe imihanda n'amashanyarazi, ibikorwa byo guhuza igihugu no kugeza umuriro ku baturage benshi. Reka tugaruke uburezi ndetse n'ikoranabuhanga. Yashyize uburezi kuri bose, gahunda ya One Laptop per Child ndetse no kubaka ICT Hub of Africa. Ndetse Paul Kagame yazanye icyo bita ubuzima bwiza mu baturage. Yashyizeho gahunda za mutuelle de santé
n'uburyo bwo kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana bigabanya impfu z'ababyeyi n'abana. Reka tugaruke noneho ku mibanire mpuzamahanga. Yayoboye imiryango mpuzamahanga nka AU cyangwa African Union cyangwa Afurika yunze ubumwe guhera mu 2018 kugera 2019. Yayoboye East African Community cyangwa umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC guhera 2018 kugera 2021, ndetse kandi yayoboye anabana neza na Commonwealth kuva mu 2022. Ndetse kandi Kagame Paul kuba umuyobozi mwiza w'icyerekezo ni ibintu bimurangaho. Akangurira urubyiruko n'abanyarwanda bose indangagaciro z'ubutwari, gukunda igihugu no gukora cyane. Reka noneho tugaruke ku buzima bw'umuryango we muri make uko abayeho ndetse n'umuryango we. Yashakanye na Jeannette Kagame mu 1989. Afite abana 4 aribo Ivan, Ange, Ian na Brian Kagame. Ese mu ncamake, Perezida Kagame ni umuyobozi w'intwari wahagaritse jenoside, akubaka igihugu gishya cy'amahoro n'ubumwe, ashyiraho ibikorwa remezo n'inyubako z'icyitegererezo zatumye u Rwanda rwubakwa bundi bushya kandi ubu icyitegererezo muri Afurika. Reka dusoze tukubwira ngo nibwo ari bwa mbere warugeze kuri iyi channel, turagusaba gukora subscribe ndetse share na comment. Ikiganiro nk'iki ngiki ntakagaruka. Ndagushimiye, ndi Flix Media Studio.